Čovjek iz naroda, portret predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je političar i trenutni predsjednik Republike Srbije. Rođen je 5. ožujka 1970. godine u Beogradu. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Vučić je bio aktivan u politici od ranih 90-ih, uključujući članstvo u Srpskoj radikalnoj stranci. 2008. osniva sa Tomislavom Nikolićem Srpsku naprednu stranku. Distancirao se od politike prebrojavanja krvnih zrnaca te se posvetio obnovi zemlje i promicanju politike mira i stabilnosti u Srbiji i regiji. Jedan od ključnih elemenata Vučićeve politike je ekonomska stabilnost. Pod njegovim vođstvom Srbija je postigla impresivne rezultate u ekonomskom rastu i razvoju. Stopa nezaposlenosti je značajno smanjena, dok su plaće porasle, što je rezultat uspješne ekonomske politike koja je privukla brojne investicije. Vučićeva politika također je usmjerena ka jačanju infrastrukture i unapređenju životnog standarda građana. Projekti poput izgradnje novih puteva, mostova i energetskih postrojenja transformirali su Srbiju i omogućili bolju povezanost unutar zemlje i sa okolnim regionima. Uz to Vučić se istaknuo i kao lider u procesu normalizacije odnosa sa susjednim zemljama. Njegova posvećenost dijalogu i pronalaženju mirnih rješenja za regionalne probleme doprinijela je stabilnosti Balkana i otvorila put ka boljoj saradnji među državama. Tu je Aleksandar, je li tako, živio dok je djetinjstvo? Pola ove kuće. To je moj deda zidao, ovo sve naše kuće. Bilo. Sad hoće komšija da kupi, a mi još nismo spremni da prodamo. Ali on hoće da kupi, uvijek je kao dobar domaćin, uvijek je traži. Tamo u Šipovu ja imam na samom pivu. Pa šta bih ja u Šipovu, volim ja Šipovo, ali nisam iz Šipova. Nisam iz Šipova, šta da radim? I dole je bila dugo godina prodavnice i tu je Aleksandar radio, kad smo mi držali, mislim, ono. Pa ja volio je djetinjstvo. On je dolazio tu i malo je kod dečko fin bio, vrijedan, dobar. Tu je on malo, uvijek su dolazili iz Beograda, tu je znači stric dolazio kod majke svoje. I eto onda normalno da ga je to sve iniciralo i da tu kuću napravi, jel da je na svom. A gore ste se posveđali oko onog vrela. Ali dobro, ovo sad ne izgleda, ne vidi se jer je sve zaraslo u korov, ali je bila velika kuća, jedna od najvećih kuća je bila. A ovu kuću smo mi izgradili koje? 83. 4. smo završili. Moj Bođa je zidao brane. Je li tako? Jeste. Jeste, bio i onaj Malinović, mislim, iz Šumelja, Novog naselja isto. Bujak i Malinović. I Bujak i Malinović, jeste. Znam da su oni zidali, bili su s nama. Andrij i ja smo irgetovali kao djeca. Upravo to, čuvali smo njih dvojicu i zidali. Ja sada nema ovoliko ljudi, sad bi ja sedeo ovdje 10 sati. Šerif ne čuje gore. Sad bi uzdisali. 10 sati bih sedeo ovdje. Milan i Idris ovdje u Čipoviću rade oko voćki. Paze, se čuvaju sad mi reći. Čak vjerujem mi dole, što se tiče i crkve, sve sam ja uradio i stepenice gore na onu, ja i on, baš i Slobova jedan i vrata i tako to što tiče bravari i šta god treba, on me nazovnu, ja odijem tamo. Evo naišli smo ovdje na jako zanimljivu ekipu. Milan i Idris ovdje u Čipoviću rade oko voćki, đubrite. Šta radite, Milane, možete nam reći? Pa imamo sadnice nove, posadili smo i sad đubrivo treba konji malo i obrezati. Biće dobro. Tema voća malo. Ja. Idris, evo koliko ste tu sa Milanom skupa radite, jel tako? Pa tu smo mi svaki dan zajedno. Svaki dan smo mi tu, jedno 10-12 godina. Toliko ima da sam ja ovdje. I družite se, radite? Pa uvijek smo tu i vrtimo se nešto. Naš 4-5 u ekipi. Ja, Milan, Slobo, Ivica. Tako, eto, vrtimo se. Pomažemo jedan drugog, malo eto. Evo ovdje vam je došao i Zlatko Vučić. Možete nam se malo predstaviti i da spomenemo prezime ovo koje vas veže za predsjednika Srbije, Aleksandra. Tu je moja kuća. Pogledajte, kako se vi zovete? Admir? Admir. Ovo su naše dede kuće. Ovo je moja pokojnog oca kuća, ovo je od
Ovo je od strica, stric sad pravi to, meni je to drago, puno mi srce. A stric vam je znači Aleksandar? Ne, Aleksandar je moj brat, mi smo Stričevići, mi smo, kako kažu, mala braća. Aha. Naši očevi su od 2 brata, djeca. Znači, a naše dede su rođena braća. Dedo Rade moj, umro 64. i stariji brat, Alekov dedo, on je ubijen 41. Evo odlučio je malo obnoviti ovdje. Pa eto, stric, to je bilo napravljeno pred rat, 89. i tu je stanovao Rajko Vučić, naš Stričević, bio je direktor špedicije. Onda je on napravio kuću tamo. I Ljubica, pokojena sestra, umrla je pokojoj duši prije mjesec dana. Sa svojom familijom, djecom, i tu se rodio i Strahinja i Petra Rajkova i gore. Oni su bili na spratu, dole je bila Ljubica pokojna i Aleksa, muž joj. Dobar inženjer od Vukovića kuće, tu su oni gore. Lijepo se živjelo i onda eto u toku rata oni su otišli, jel? Onda devastirano bilo, eto stajalo je od koje godine. I meni je drago da je stric to i Alek možda predsjednik, ne znam, da su to odlučili da poprave, jel? Pomogao je tu i sinoć sam bio sa gospodinom Helezom i gospodin Ajkunić i čujem da su i vidio sam i slike i sve to i drago mi da su pomogli da se to obnovi, mislim da se. A dođe često ovdje predsjednik Vučić, i mi smo ga posljednji put snimali, ne zaboravlja svoj rodni kraj i pomaže. Hoću da poručim muslimanima, Bošnjacima u Pazaru, Sjenici. Danas smo razgovarali, zato hoću do Duge Poljane brzo da to završamo. Duga Poljana je, za ljude koji ne znaju, mjesto između Sjenice i Pazara. Pre toga ide Ivanjica i Jarilje. Hoću da idemo tim putem prema Crnoj Gori što pre, jer hoću da i Bošnjaci se osjećaju svoju povezanost pre svega sa Beogradom, ali naravno i sa Sarajevom i ne predstavlja nam to nikakav problem. Da vidimo šta puštaju na radio. Ovo je najširi autoput i sad je 27,6 km urađeno. Super izgleda. Ova škola mi je stara 17 godina. Još ide koliko hoćeš. Nego ne smijem sad tu pred vama da vozim brzo. Vidi. I ovo je brži od nas. Niko ne poštuje propis. Uželao sam se vožnje. Retko vozim ovako. Samo kad pobjegnemo je moje ime iz obezbeđenja. Da pozdravim radnike. Kako je lepo uređeno ovo. A lepa Srbija. Najlepša na celom svetu.